Sanibonani bakwethu, ngiyanamukela ngiyanibingelela kuphina kuphila nikhona. Ngiyanamukela ehlelweni lethu lezindaba SP Media TV1. Mawuqala ungena ku-channel yethu sicela ukuthi u-like uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu ukuze sidlondlobale njalo. Bathi sekunjalo-ke maphinqa, namhlanje siniphathele umfana odabuka le Palm Tree eMambale konkanjana isigodi. Umfana bambiza-ke ngoba fana uthi-ke kumaskandi bakwethu waziwa ngebhinqa la Kompofu. Uthi-ke bakwethu namhlanje-ke unomyalezo afuna ukudlulisa. Uthi-ke bakwethu bafowethu ngiyanibingelela kuzo zonke indawo obingelelayo obafana owaziwayo emculweni odume kakhulu ngegama elithi-ke ibhinqa la Kompofu. Uthi-ke bafowethu ngiyabuya nge-EP maduze nje, ngisalungisa something kodwa maduze amabhinqa aseMambale ayabuya ngengoma. Uthi-ke bakwethu ucela ukuthi-ke nimeseke phinde nibanikeze nothando, nabo bayathembisa ukuthi ingoma emnandi iyeza. Lisho njalo bakwethu-ke ibhinqa la Kompofu lithi-ke bakwethu nilindele i-EP iyeza enengoma ezimnandi kakhulu bakwethu. Njengoba eseshilo-ke mina bakwethu njengentatheli SP Media TV1 ngicela ukuphuma kanje ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo. Asiyo